imanala tukikuna, Diospa shimita uyashpa, yachashpa, rimashpa, Diospa wawashina kawsashunchik, chaypaka sama y Espíritu Santo takayapashun. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Yaku hawata Jesús purishkamanta, chashna milagros tanda rurashka kipami, Jesús kapaypag apostolkunataka barkupi, kucha chimba pataman, ñawpay chilla nishpa kacharka, chinallatik Jesús tukuy chaypi kaqkunatapash kayakamachik nishpami kacharka. Chashna kachashpaka Jesuska Tayta Diosta mañanpaqpaqmi shuk urkuman paylla rirka. Tutakama payllami chaypi karka. Apostolkunaka barkupi ña chawpi kuchata riqupika, ñawpaqmanta ashka wayra shamushpami yakuta kayman chayman manchanayta kuyuchikpika yakuka barkupi waqtarikurka. Ñalla puncha yahukpika Jesuska yaku hawata purishpami paykunapaqman shamukurka. Yaku hawata shamukukta rikushpaka apostolkunaka ashkata pacha chukchushpaka mancharishpami ayamari shamuku nishpa manchanaywan kaparirkakuna. Paykuna chashna kaparihupimi Jesuska ñukamari kani, ama manchaychik, kushiyay chiyari nishpa nirka. Chashna nikpi Pedroka kan apunchi Jesusllataq kashpaka yaku hawata kanpaqman shamuchu ñukata kayawayari nirkami. China nikpi Jesuska shamuy nikpi Pedroka barkumanta llushishpaka yaku hawata Jesus paqman puri kallarirka. China kashpapish ashka wayra tiyaqta rikushpaka Pedroka mancharishpami yakupi ñalla washaykushpaka apunchi Jesús kishpichiway nishpa kaparirka. China kaparikpi Jesuska Pedrota ukta makimanta hapishpami ima nishpataq ñukata mana tukuy shunkuwan rishpa mancharkangiyari nirka. Paykuna ña barkuman yaykukpika wayraka Castilla tukurkallami. Chaypimi barkupi kaqkunaka Jesuspaq ñawpaqman shamushpaka kanka Diospaq churitaq mari kashkangi nishpa adorarkakuna. Diospaq shimi. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso. ¿Por qué? Veamos, ¿qué le sucedió a Pedro? Al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan inesperada, pero al ver que era él,
Se sintió seguro y a la voz de su maestro comenzó a dar los primeros pasos y luego dudó, tuvo miedo, no confió en el poder de Cristo para continuar adelante y empezó a hundirse. Lo que le falta era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. Chinaka tukui pauki panikuna kaita uyashpa yachashpa Utishu wauki kunaman compartishpa katipashunchi. Dios bendice a chontopi kunata, hatun ushari, hatun napay,